Mjesec je juli, 1995. godina. Imam nepunih 20 godina. 4 posljednje sam vojnik. U rovu sam na treskavici. Pogled mi je uprt u daljinu, u nove neprijateljske rovove koje ćemo, s Božjom pomoći, zauzeti. Do mene je moj saborac, Asim. Ima dugu crnu kosu na zatioku svezanu u konjski rep. On ima mali radio aparat. Slušamo vijesti. Nino Ćatić izvještava iz Srebrenice koja pada u četničke ruke. Poginuli i ranjeni neprestano se dovlače u bolnicu, nemoguće je opisati. Svake sekunde po 3 smrtonosna projektila padaju na ovaj grad. U bolnicu je trenutno dovezeno 17 poginulih, 57 teže i lakše ranjenih. Da li iko u svijetu može doći da vidi tragediju koja se dešava Srebrenici i njenim stanovnicima? Ovo je nečuven zločin koji se izvodi nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice. Populacija u ovom gradu nestaje. Da li iza svega stoji Akaši, Butros Gali ili neko drugi, bojim se da za Srebrenicu neće više biti bitno. Godinu dana prije nego što sam postao vojnik, kao učenik Gazine medrese, bio sam u jednom srebreničkom selu na ramazanskoj praksi. U glavi mi se smjenjuju slike dragih i čestitih insana kod kojih po kućama zapošćavah i siftarom se mrsih slaveći gospodara. Danas sam ovdje, a osjećam da bih trebao biti tamo. Nisam jedini. Vojska iz susjednih rovova priča isto. Upućujemo poglede ka Bjelašnici i Igmanu, očekujući da vidimo malu crnu tačku i čujemo zvuk helikoptera koji će nas, kao i mnogo puta do sada, pokupiti i prebaciti tamo gdje je najpotrebnije. Da nas hoće makar do Tuzle prebaciti, kaže Asim. Ili do Kladnja, odgovara Miralem. Ja šutim. Kundakom puške oslonjen sam na kamen kraj rova. Otkako je otac 92. postigao šehadet, ne plačem. Vojnik sam i ratujem. S dušmanima po bosanskim brdima, sa šejtanom u sebi. I sad ratujem s njim. Nisam ja na ramazanskoj praksi bio samo u Srebrenici. Bio sam i u Višegradu. Isto ovako slušao na radiju imena mojih dragih džematlija koje su dušmani poklali. Tada sam u ruci imao drugu pušku, a u rovu do sebe rahmetli babu da mu na ramenu oplačem drage insane čija su imena čitana. Imao sam babu da se za njeg od bola i straha zaklonim. Koliko će danas srebreničke djece ostati bez svojih baba, koliko sutra, koliko će nas preko sutra u ovoj krvavoj Bosni biti bez suza, a suza željnih. Možda bih, da imam starijeg brata, i sad plakao. Možda bih, da imam mlađeg, popustio pred bolom i na njeg prenio emanet našeg babe. Ovako ne mogu. I najstariji sam i najmlađi. Jedinac sam. Stojim u rovu gdje je moj otac stajao, spreman da poginem, da bi neki drugi otac i neki drugi sin mogli živjeti. Ako ja poginem, naša loza će nestati, rekoše mi nakon očeva šehadeta. Neka, velim, možda će nestati loza, ali neće zemlja, a dok bude zemlje, dok bude dina našeg, bit će i moje loze. Ni otac mi se nije kitio imenima krvnih predaka, nego s blagošću, ponosom i najvećim poštovanjem sjećao se i nadahnjivao časnim i hrabrim Božjim lavovima o kojima je, kao u uresima dina, vazio naš dobri hodža Smail. Radio šuti u Asimovoj ruci, a ja bismilom gasim plamen panike. Učinilo mi se na tren da je sve nestalo. Ustajem i okrećem se ka Igmanu. Gdje je taj helikopter, ta naredba, ako nisam mogao za Višegrad, da se borim za Srebrenicu?